Minister Relief Fund pen bang pharoner kep lokecher lila pen keso ka chelang atuma phan check keron. Karbing long ri soi jang atum ame thanga keng ka charge up thek ja phan kitun kedang ase ke gipi. Bongo sana atum inut mithunda saphan arenga hu ke paso. Birta keme hirjir ke toklapen ki hiraning ki hanga tuma phan isi birta keme. EPLM pacha nang puma thapen Karbiang Long Tourism Department pen patir pi ponsi ki bangji there cheklo ni phaikri ECR ni ke chengsi aphong hirjir ki hir kache pate jai mek padopon po. Bangso kache pate long ke haya bang phu bang phi atum kelong ponji anong e lake ke chengsi bangke suri thong kep lapen first runner up bangke suri koi second runner up bangke suri kep nalito me hirjir ke deng ponjiar ni lake there ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira thepi lake botor kikor tangde nalito me hirjir ki hira video che record ra Karbiang Long Tourism Department official WhatsApp number 9387581012 along lo ignon ang ton pen kachini je phan 936549245 lapen 936551891 along home ignon Karbiang Long live birta kela ara dona phanseta me nilisa mijuli bepe hen pen cardom ang bajeriglo cardom pine birta ang ton pen chethana mixena pini therepo ni phai troxier ni adap por phai sirke ba por malom Karbiang Long MP diphu rong sopialong kedo diphu klabalong Chief Minister Relief Fund pen loke charli ari soejang la pen keso ka chelang bomatuma phan Karbiang Long Autonomous Council CA mari deng pen check keron pon Crazy Cab, Dipu LAC Angkang Aparman, MLA Bidasing England, ke claim ka cepaduk penajo, pini therepo ni phai troxy arni, Dipu Klabalong, kadto kawe bang pharo nerkeb, loke charli lapen, kesu ka chelang atuma phan, alohi sarpo aman pen ka chetong dun, Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ari deng pen, check keron pon. Next, Wilson Terom, Atsa Puribango, Somsing Rompi, Atsa Purimargo Hokuluke. Lo ke charli bom ari soe jang atuma phan matha ponsi ke charli along akenang sorason kachiri thekje phan pu matha si CMRF pen sikasuri phoa check pi pajir pon 5,000 check for student beneficiaries lapen halapu keso kachelang bom abang phu bang phia tuma phan setame mesen pen se kachelang long je phan pura CMRF pen sikasuri ingko check pi pajir pon lo Bangso check kiron amaya long aluhi sarpo man ben Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Dipu LA MLA Bidasing England MAC Head Sing Rong Parpen Chenglok penang an ke thegiding atum chetong dunsi mesen pen check kiron ajai me pachun pon News report Karbiang Long Live. Institute of Hotel Management hin pen kapatir pipon along Karbiang Long Tourism asai kam hin pen cherap cheturun si kedam tang therepo ni phai trok pen ni phai kre hiniar ni an ni trok aparman Karbiang Long ari soe jang atuma phan kitun kedang asike ki pipon Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang akeja penajok Karbiang Long arlokedo oveki miadum methanga keng tong pen charge up theknang jipu Karbiang Long Autonomous Council EM retesing hi matha pen kabor iponalong Karbiang Long Deputy Commissioner Madhumita Bhagwatia hin penta cherap dunsi bangso asai dengponlo Bangso kitun kedang asike ki piponalong Guwahati Institute of Hotel Management IHM kethek ser tuma phan phaponsi Dipu Tourist Lodge asai hem alongsi bangso asike piponlo
Bangso puthak Jasemet Karbi Anglong ari soe janga tumta ason pacharli dunang pathek dunang ame thanga geng pachar jap thek nang lapen kacharli duntang ason ke thek ansatami morni si ame thanga phan lapen Karbiara raphanta ali do popo akima thapen bangso seki biponno Labangso skill testing and certification program cook along kitun gedang asike kipi along ke than ponjia phanpura Guwahati Institute of Hotel Management along lecturer Bikram Senahin pensi than ponlo Bangso hut kitun gedang asike kipi along katto kave bang thomke bra ke thoma bang pu bang phetum barsai ki mi chu entun pen Charlie dun long lo News report Karbi Anglong live A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Difu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Bongo Senapu aprang Karjulong mate APHLC atum kepang dak pon bomahut Karjulong alam ong dong atum ke kroibang besi kaning je thapusi matha pon bomlo la sojok sarkar pen district administration atum pensetame anu kache dendu nabe bonta piniar ni ke idung eraisi dothuk kan pinlo Bangso Bongo Sena Karbi Anglong arlo Karbi kheyang bongta dopu jai kathar kaning je alam thia bangke ke ong dong atum ingne ichoida Bonta kedamtang Mukul Gogoi Karbi Anglong Deputy Commissioner ki khibo mahut bang thomkep akarbi atum Bongo Sena pen chi osi lapen jai kathar pen japon linsi Karbi Anglong Deputy Commissioner thengno ari chirungdam rantilo Bangso office atame Karbi Anglong ka chale atuma bang karju je dat panajo nona bangke methang Karbi kher lo ke do asang do an cheu et aphia bangke Bengalia khe mate Bongo Sena tumsi Karbi Anglong arlo nang pleng set tanglo Lason si Uttar Borbil outpost kaparlo number hini reng jaruni along kedam tang therepo ni 5 4 arni kangsama porahut Bongo Sena atum nimai mujundar lapen bukulda satum bang hini damsi inut bang phu mithunda saphan areng hu pasulo lapen apran endeji pu anta kether khap padolo এখনত নাচৰ গটো চিনি পাইনে নাই বুলি সুধিছিল মই চিনি পাওঁ আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাই তেতিয়া আচ্ছা আপুনি ৰাস্তাটোলৈ থাকক আমি আহি আছোঁ তেতিয়া মই ৰাস্তাত ৰখিছোঁ গটো দেখুৱাই আহিলোঁ মানে এই বংগ সেনা বুলি কিবা কিবি হুটফুচ কৰিছে আৰু ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে কাউণ্টাৰৰ ওপৰত সেইকাৰণে এনে ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ আহিছে আৰু বংগ সেনাৰ পৰা তাৰপিছত এইটো হ'ল একো নাই গুচি গ'লে ইহঁতে গুচি গ'লে আমিও ঘৰত আহিলোঁ তাৰ পিছদিনাখন যোৱাকালি আবেলি ৰাতি 8টামান বজাত মই বজাৰতে আছিলোঁ তেতিয়া এই নিমাই মজুমদাৰ আৰু গোকুল দাসে মোক আহি সুধিলে এই মিথুনক দেখি পাইছে নেকি বুলি কৈছোঁ অঁ মিথুনটো বজাৰতে আছে কিবা কাম নেকি বুলি কৈছোঁ অঁ সেই যোৱাকালি বোলে এনেকা গোকুল দাস আৰু কিবা মেঘনাকক পুলিচে উঠাই লৈ গ'ল বুলি সি কিবা প্ৰচাৰ কৰি আছে এনেকা কৰি পেলাই মাতিছে মিথুনক মই ফোন কৰি মাতিলোঁ যে অলপ কথা আছে বোলে আহক বুলি তাৰপিছত ওচৰত আহিছে তাৰপিছত ছাইডত লৈ গ'ল মিথুনক ছাইডত লৈ পেলাই অলপ কথা আছে বুলি লৈ পেলাই দুটামানে কথা সুধিছে বোলে তাক তই কিয় পুলিচ মাতিব লাগে বুলি এইটো সুধি পেলাই মানে এইটো বুকুত মাৰি দিছে বুকুত মাৰাটো মই দেখিছোঁ নিজে তাৰপিছত সি কথা ক'ব পৰা নাই চাৰ্জটো ল'ব পৰা নাই তাৰপিছত আমি সোনকালে দৌৰি আহি পেলাই তাক এৰি কৰিছে Lasofi Uttar Borbil outpost along Mithunda Sabang Uttar Borbil Thana along Lamhoi mate FIR alu pidampen nep ingnang ponlo Bangso Bongo Sena aphan arona teng insai vegneng ji pusi kachuring ri padopon Kibangji langa porahut lason rongara raphan kapasiksa abidet nangpo jongsi doko kulote rara tumse tami dojoji puta herankia thengno lamthi paklang po মই লোৱা নাই লন্ডি থানাৰ আইচি ছাৰে মোক ফোন কৰিছে বিডিপি হিচাপত মোক মাতি লৈছে সেইটোতো মই লোৱা নাই ৰাতি ঘটনা আছিল নহয় আবেলি 4টা বজাত ঘটনাটো হৈছে যোৱাকালি ৰাতি 8টা বজাত
তেতিয়া মই কৈছো মইতো লোৱা নাই মোক মাতিছে কাৰণ মই গৈছো তেতিয়াই কৈছে কেলা তোমাক গুলি কৰি মাৰি দিম কোনে কৈছিল এইটো নিমাই দাস আৰু নিমাই মজুমদাৰ আৰু গোকুল দাস আচ্ছা নিমাই মজুমদাৰৰ ঘৰটো 1 নং ৰেংলেং গাঁৱনি গোকুল দাসৰ নামটো 2 নং ৰেংলেং গাঁৱনি ইয়াৰ পিছত একজনে গুলাই মাৰি দিম কৈ একজনে হাতত মোক খাবলি ধৰিছে আৰু একজনে গুচাই মোক মানে বেজা ইয়াত পেটত মাৰি মই দলি পৰি আছো তেতিয়া জয়ন্ত বৰাই মোক ধৰিছে মই আৰু সিহঁতৰ গাত হাত চাত উঠা নাই মোৰ উশাহ ল'ব পৰা নাই তাৰপিছত এইটোৱে কাহিনী তাৰপিছত মই একাই লিখি দৈনিক থানাত কালি ৰাতি মই 9টা বজাত দি আহিলো এতিয়া আজি মাতিছে অফিচাৰে মই দেখিছো সিহঁতক ধৰি লৈ একশ্যন লৈছে মাৰপিট কৰা ফুলনি পেন্দিৰচনা ৰংপি কাৰ্বি আংলং লাইভ নুমাটি কনস্টিটুয়েন্সি का पार्लो रिसो रोंपिया रोंगामेकार सुरेन रोंपिया चोर कानों की लिंपी पिनी बांगसो पिरथे पेंचे वोइतांगलो कानों की लिंपी पिरथे दुट्टी काहुत मोसेरा की हिर लापेन हिरजिर गिर अनिंग हांग पिक हांग जान बांगसो जॉक नॉन कार्बी आंग्लॉ ऑटोनोमस काउंसिल टूरिज्म असाई कैंपेन काचे पातिर पीपन हिरजिर गिर काचे पातिया जाय मेगलों से तमी काचे पाती दुंजिया फांसी चिसिक पन्नो bonta kopai ke lang no jok bangso prangsi kalitang kanong kilingpi bangso pirthe pen chi utekang nang khoklo Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Asai Campaign kacepatir pipon botor kikurpen pacheton dunsi hirjir ki hir kacepate ajaimek dengponlo bangso long kacepati dunjia phanpura kalitang kanong kiling pia bang kacesik chedang bomahut mate ahirjir hir pen official WhatsApp number along ahirjir lo pen men kiso pen ajok bangso appear pen chi utekang nang koklo tangte kalitang kanong kiling pi ki hir dekang ahirjir arjupon senang kan ki mi bang la botor bukan botor mi aphan botor kur lunang ilong riadang lu theng pi theng phang lang roi lang jeng an bulon kapang jang lang thilang so an nang lu tha ham phang nen mun kacit hang den narong aklam lasinil tum karbi long light pesamining hunduglo alang li same karbi alam aki an so se ipilam kaching hona joini alang li same labang so hirji kachepati long alang li same kachepati dunji pu kachesik chedang pensi men labang so ke so pen ajok se alang li apran nam nang juilo lapen ke pini alang li phan mekri meklang pen kachepati dunji phan karbi long Autonomous Council EM Tourism Department of Water Resource in charge akai rite sing his tame alang li dak bang pen mekri meglang pen tipadi lo la pen alang li ahema sordum ben chingke je than padulo la pen masab su se me keram sem pajir tikang lo la pen alang li la dak bang pen alang li lam thi se me chichak tikang lo karli tang kanong kiling pi amen pen ningkan ke thoma farman memorial tame alang li phan men earpon lo la pen Karbing Autonomous Council la bang Tourism Department pen alang li tum la bang botor ki kura hirjira bang ke ningkan ke thoma farman kalitang kanong kiling piamen pensi labangso hirjir kachepati hajai megalang litum deng ponpo bangso phutha Karbi Anglong Autonomous Council EM retesing hi arjulongsi tong sikot pen suren rongpi mate kalitang kanong kiling pi ahemalong humri damsi aning pathe dekang bangso ka humri damahut EM inghia sang hopen kalitang kanong kilingpi alangli mosera ki hir lapen hirjir ki hir aning ki hang pika joini alangli men pen mate kalitang kanong kilingpi memorial botor ki kur kachepate bipon popasi ahema soratuma phan aning pathe dekang bangso jo ahema sormate asumaratum mekri meklang pensetami Karbi Anglong Autonomous Council EM retesing hi phan kachoro pajirpon Tourism Department hoi pen ala Karbi Anglong long seperti padupon alang limen pensi kan kita ibi pon je pan bor ipon po posiku asini tum ningdu pen pustami alang laso ning nang pati don pot dia sar pantan ni tum curolo nasi langsung se alang li cakong orang sami nang rap dun pom pusi nang rap dun pom pusi cakang lo TikTok roki nang non me TikTok bom lagi oh nang ipai pan kilo pudun ni no alang li amen pen non mang ningkan ke thom memorial alang li phan anong pilo sasuputha ko pine ning je dun ji mai pai phan pine
News report Bikram Teran, Karbi Anglong Live. Pini prime time abirta ke rapansi kang toniklo.